tekereza igihugu aho umuntu yavukaga abizi neza ko ku mpuzandengo atazarenza imyaka 26 y'amavuko. Yego byumvise neza, imyaka 26 gusa. Icyo gihe kuvuka wari umugisha, ariko kubaho ikaba intambara ikomeye. Tekereza igihugu aho impunzi z'imbere mu gihugu zanganaga na miliyoni yose, aho igisoro cy'ubuzima bwa muntu cyari cyarabaye zero. Iki si igihugu cyo mu nkuru z'imimbano, uru rwari u Rwanda rwo mu 1994. Ariko uyu munsi iyo urebye ishusho y'u Rwanda rwa 2026 wibaza niba ari cya gihugu cyangwa niba ari ikindi gihugu gishya cyamanutse kiva mu ijuru. Ibanga ni irihe? Byagenze bite kugira ngo igihugu cyari mu ivu, cyari cyaranditsweho ko kitazongera kubaho, gihinduka igihangange mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika yose? Muri iyi nkuru tugiye gucukumbura twifashisha imibare ntakuka, imibare yerekana uburyo u Rwanda rwahinduye amateka mu buryo budasanzwe. Reka duhere ku kintu kigena ishingiro ry'ikiremwa muntu, ubuzima. Mu 1994 u Rwanda rwari rufite abaganga, no kuvuga abadoctors 112 gusa. Yumvire n'aba baganga 112 bagombaga kuvura igihugu cyose. Ibitaro byari 14 gusa. Ibisobanuye ko kubona umuganga byari amahirwe adasanzwe, yarahanzwe amaso n'abake. Uyu munsi mu mwaka wa 2026 u Rwanda rufite abaganga 1700 ndetse n'ibitaro 62. Uko si ukwiyongera gusa, n'impindura amatwara mu rwego rw'ubuzima. Ariko si ibi byakoze iki ku muturage usanzwe? Imibare irivugira. Mu 1994 abana bapfaga bavuka bari ku gipimo giteye ubwoba cya 21%. Uyu munsi icyo gipimo cyaramanutse kigera kuri 2%. Ibivuze ko ubuzima bw'ibihumbi n'ibihumbi by'abana b'Abanyarwanda bwarongeye bugira agaciro. Bararokoka kugira ngo bubake ejo hazaza. Ikindi gitangaje n'ubwishingizi bw'indwara. Mu 1994 2.6% gusa by'abaturage nibo bari bafite ubwishingizi. Uyu munsi binyuze muri gahunda ya Mutuelle de Santé n'izindi, Abanyarwanda 96% barivuriza ku bwishingizi. Ibi nibyo byazamuye cya cyizere cyo kubaho, icyo bita mu Cyongereza life expectancy. Nakubwiye mu ntangiriro ko byavuye, no kuvuga icyizere cyavuye ku myaka 26 kigera ku myaka 69.9, no kuvuga ni hafi imyaka 70. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko igihugu kitita ku buzima bw'ibintu gusa, ahubwo gishyira imbere ubuzima bw'abanyagihugu. Tuvuye mu buzima, reka turebe uburezi. Igihugu kidafite abantu bajijutse ntabwo cyaba ari igihugu. Mu 1994 igipimo cy'abazi gusoma no kwandika cyari kuri 56.7%. Mu by'ukuri igice kinini cy'abaturage ntabwo cyashoboraga kuba cyagira icyo kigezaho mu rwego rw'ikoranabuhanga n'iterambere rigezweho. Uyu munsi 84% by'Abanyarwanda bazi gusoma no kwandika. Abana bitabira amashuri abanza bavuye kuri 61% bagera kuri 95.8%. Ariko igiteye ubwuzu kuruta ibindi ni amashuri makuru na za kaminuza. Mu 1994 u Rwanda rwari rufite kaminuza 7 gusa, ubu rugeze kuri 34. Ababaga bararangije kaminuza mu gihugu cyose bari abantu 2870 gusa. Abantu 2800 gusa mu gihugu cyose. Uyu munsi mu Rwanda dufite abarangije kaminuza bagera ku 440. Uku niko kurema igisekuru cy'abahanga bashobora guhatana ku isoko ry'umurimo ku rwego mpuzamahanga. Reka twinjire mu bukungu. Hano niho imibare isa n'ihinduka amarozi ku batumva iby'ubukungu, no kuvuga economics. Umusaruro mbumbe w'igihugu cyangwa GDP mu 1994 wari miliyari 177 y'amafaranga y'u Rwanda. Yango murumva ukuntu byari bihagaze. No kuvuga ngo isanduku y'igihugu yari yarakokombwe, ntacyo yari ibitse, ndetse n'umusaruro nyine mbumbe w'abaturage wari uri hasi cyane. Abaturage babagaho nabi cyane. Ariko uyu munsi GDP yageze kuri trillion
tiriyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga 25 trillions Rwandan francs. Uku kwikuba inshuro zibarirwa mu magana si ibintu bipfa kubaho gusa, biba bishingiye kuri politike hamwe y'ubukungu n'umutekano wizewe. Ingengo y'imari y'igihugu yavuye kuri miliyari 31.3 igera kuri tiriyari 7. Ingengo y'imari no kuvuga budget y'igihugu miliyari 31 y'amafaranga y'u Rwanda igera kuri tiriyoni 7. Umuturage ku giti cye nawe ntiyasigaye inyuma. Umusaruro mbumbe ku muturage no kuvuga GDP per capita wavuye ku mafaranga 220 ugera kuri miliyoni 1.6 cyangwa miliyoni 1.600 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko se waruzi ikigaragaza ko amahanga yagira icyizere gikomeye u Rwanda? N'ishoramari rituruka hanze cyangwa FDI, Foreign Direct Investment. Mu 1994 nta munyamahanga washoboraga kwizera gushora imari mu Rwanda. Ishoramari rivuye hanze ryari miliyari 1.5 gusa z'amanyarwanda. Uyu munsi muri 2026 abanyamahanga bazana miliyari asaga 840, no kuvuga ni billions 840 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Ibihura n'umubare w'abanyamahanga batuye mu Rwanda bavuye ku 50,000 bagera ku 500,000. U Rwanda rwabaye igicumbi cy'abashabitsi, impuguke n'abashaka amahoro. Turebye ibyoherezwa mu mahanga no kuvuga exports, twavuye kuri miliyoni 200 gusa mu 1994 tugera kuri tiriyari 3.6. Ibi bishatse kuvuga ko u Rwanda rwaretse kuba igihugu gitungwa n'ibyo kigura hanze gusa, ruhinduka igihugu cyohereza ibicuruzwa ku masoko mpuzamahanga. Iterambere ry'ubukungu ntacyo ryaba rimaze ritagaragara ku butaka mu bikorwa remezo. Uko u Rwanda rwubatse bitanga ishusho y'icyerekezo igihugu kiganamo. Mu 1994 u Rwanda rwari rufite ibirometero 530 gusa by'imihanda ya kaburimbo. Ayo ni amateka. Uyu munsi twujuje ibirometero 2652 by'imihanda ya kaburimbo. Iyi mihanda yahuje uturere twose, inahuza u Rwanda n'ibihugu duturanye nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Burundi na Tanzania. Ibi nibyo byoroshya bya bicuruzwa twavuze byoherezwa mu mahanga kugira ngo bibone uko bigenda. Amazi meza n'amashanyarazi n'uburenganzira bw'ibanze. Ariko mu 1994 siko byari bimeze. Abantu 26.3% gusa nibo babonaga amazi meza. Amashanyarazi yo yari umugani. Abaturage 2.4% nibo bari bayafite. Mu yandi magambo, imijyi mike cyane niyo yacanaga urumuri rw'amashanyarazi. Icyaro cyose cyabaga kiri mu mwijima w'icuraburindi mu gihugu cy'u Rwanda. Muri 2026 amashanyarazi aragera kuri 85.4% by'abaturage bose, naho amazi meza akagera kuri 90%. Iki ni igipimo kiri mu byo hejuru cyane ku mugabane wa Afurika. Muri urwego rw'ikoranabuhanga ntitwakwibagirwa imiturire. Amazu yubatswe muri sima yavuye kuri 7.1% agera kuri 50%. Igipimo cy'imiturire mu mijyi no kuvuga urbanization rate kiva kuri 16.9% kigera kuri 35%. Imodoka ziri mu gihugu zavuye ku 21,000 zigera hafi ku 400,000. Ibi byose n'ibimenyetso by'ubukungu bw'abaturage bukataje. Nta gihugu gishobora gutera imbere kidafite umutekano w'imbere no hanze yacyo. Twabivuze mu ntangiriro. Mu 1994 u Rwanda rwari rufite impunzi z'imbere mu gihugu, izo bita IDPs, zigera kuri miliyoni. Uyu munsi nta numwe, no kwaho ni zero. Buri munyarwanda afite haba hatekanye. Irangamuntu ni ukuvuga National ID Coverage itarifite n'imibare izwi muri icyo gihe, ubu igeze kuri 99%. Buri muturage arazwi, yanditswe mu gitabo cy'igihugu cye. Ubu bwishingizi mu bukungu buhuye nuko 96% by'abaturage bari mu rwego rw'imari. Ariko hari ikintu gitangaje kuruta ibindi mu rwego rwa diplomasi n'umutekano mpuzamahanga.
mu 1994 u Rwanda rwe rwarabaye isibaniro, nta musirikare n'umwe rwajyanaga kubungabunga amahoro bituzi nka peacekeeping, ahubwo amahanga niyo yohezaga ingabo mu Rwanda zaje no kurebera ntizigire icyo zikora. Uyu munsi u Rwanda rwohereza abasirikare n'abapolisi 5897 cyangwa na barindwi kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Rwahindutse isoko y'amahoro no gukemura amakimbirane ku rwego rwa Afurika n'isi yose. Ibi bijyanye n'imbaraga za diplomasi. Ambasade z'u Rwanda zavuye kuri 11 zigera kuri 49. Ubu ubukaka bwabaye isoko y'ubukerarugendo. Abakerarugendo basuraga u Rwanda muri 1994 bari 32 gusa. Uyu munsi u Rwanda rwakira abakerarugendo 1.5 miliyoni buri mwaka basura za pariki ndetse n'ingoro ndangamurage zavuye kuri 2 zikaba 25 uyu munsi. Ubu bukerarugendo bujyana n'amahoteli agezweho yavuye kuri 2 gusa akaba ageze kuri 78 uyu munsi. Turangiza iki gice, reka tuvuge ku burenganzira bw'abagore n'ijambo ryabo mu buyobozi. Abagore mu nteko ishinga amategeko bavuye kuri 14.9%, ubu bageze kuri 63.7%. U Rwanda ni urugero rw'isi yose mu guha ijambo umugore, kuko babonye ko nta gihugu cyatera imbere gisize inyuma 1/2 cy'abaturage bacyo. Isomo dukura kuri iyi mibare ni irihe? Imibare si imibare gusa. Muri izi ngengo z'imari, muri ibi birometero by'imihanda, mu mashanyarazi no mu buzima hihishemo ibyuya, amaraso n'ubwitange bw'Abanyarwanda biyemeje kwandika amateka mashya. Kuva kuri miliyari 177 kugera kuri tiriyari 25 z'umusaruro w'imbumbe w'igihugu, no kuvuga GDP, kuva ku myaka 26 y'icyizere cyo kubaho kugera hafi ku myaka 70. Ibi byose ntabwo byikoze, byasabye ubuyobozi bufite icyerekezo, gukorera mu mucyo, umutekano ntakuka n'ubushake bw'abaturage bwanze guheranwa n'amateka mabi, cyangwa abaturage banze guheranwa n'amateka mabi. Aya si amateka y'u Rwanda gusa, ni isomo rigenewe umugabane wa Afurika wose ndetse n'isi yose muri rusange. N'igihamya yuko iyo habayeho ubuyobozi bwiza n'ishyaka, nta gihugu na kimwe cyasenyuka ku buryo kitashobora kwiyubaka kigahagarara bwuma. U Rwanda rwa 2026 ni igihugu gihagaze bwuma. Ese mu myaka 30 iri imbere bizaba bimeze bite? Ibyo ni ibanga ry'igihe. Urakoze gukurikirana iyi nkuru yacu. Niba ubonye irimo ubusesenguzi bukwiye, kanda like, ukore subscribe niba utarabikora, kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona inkuru n'ubusesenguzi ku makuru y'akarere n'isi muri rusange. Ndabakunda cyane, tuzongera mu yindi nkuru itaha.